Ila keren gini kinong yalam nagi seng baper coba jonga. Gajaj benriu. Wat penun kam bakala ini kekentiin jaj benriu. Lar piong jaj benriu kumla keren kinong yalam ngi na ru mensiam bor siar pirung ya kerwet. Ngi badanut. Mo ba pet. Te ngasoban ong ba ngasoban ai kublai. Ya kini seng ke bengidon bat ngiyeng mentah deka platform ka ba ai kiseng balang. Dia ngakan ma ngayo i farewell apa mulai nong kuar hadin bakalawan ke jingkot ban yele MDC no sedam ka kedai spa kan pesau to kundai pulai ngap resign no ki ai ka farewell ya nga. Dia itai di ai ba ngiyaban biang ladang don hang nur ladang don hang no kan mau kagentin jaj benriu what misuse ya ka dagi neki hespa buan ban tiet ya ka bot jong pi pat ba kumbalong mentap mdei shu ban jiet ya ki business man ya ki ruspa jiet ya ki balaban trei ki ba i ji saja benriu na mensim om ban superan kambak lai ka hakapo aran sana election borok i parti ba i jaj benriu lon ndala jopat mentaki dia ke jaj benriu play i kumne suya kumne di end of the day mong pareng ya kendu final baru CRP te kade hak ti jong pi ba lengpa jong pi nang ne ra ko kubor ban sawa sebol kari kasi jentiana di nang ne be ya kana hespa kapan kayo rupa na Giant Hills kawan ya tit but sebuah boy kaya job lot Lara pimpat kela ban percaya kipat ba tang berpelong meeting rupi kipat ba haba piang ma pi kipat ba mendai coba dia yang tang sekretariat yang isu ha unu menwan kena election ki hespa wat sha sun pelong meeting ru be jet bay utrai snong to ya per kasnam te play ihi dagi kemat ke property bagi don jing don jing em ke bagi don mendai bagi don tang hapo state lajong karisot lajong ladon sadu cepo foreign country ru te hang ne kalong ba hakapor election pat kiwan ban BJP di sur jing ruai ke babang kiwan ban the de pisa kiwan ai de piknik wan ai de DJ tela pingop ya kata kajaj beri ujungi ngil happen face ya kana ka problem junom te ngidon kami ka sorkar ko balakren di ba emang litan ngidon kami kejade ka sorkar ka bakut ka ban ya tre lang bat pi te kini di ki ba ngam sim ya ka por tengah ne ngayeng bat pi wat lang ala long politician ru nrei ka ban sim jonga ngam juklet di jaj menriu bat ngan ya thu ya pi don bok bu blei upen khai ngalaban Tiap hi ladam dai badon basun buar halaban kan mau ka de generalship kaba ki dekhar kilaban le klem pisah ngalaban peliem ya unong chun jeng jaj benriu kejungi ubala file case ya ka discouncil ngi job mangidon bok file case ke discouncil lengba kata NTYU with the vision ban abolition of power and function juga discouncil napo ki municipal area ban pelong ya ke regular election municipal ada long ke election municipal kamut 80% ki non tribal ki ban long ward member ki file case apo Supreme Court ba ki board juga discouncil ki dorbar sunong ki singen thai sing samla ki don board apa municipal area utau non other than the president of the NTYU bangala sure on the silong club te
na kadau nga solan ladam don chu uba sunbor halaban yo emily khasi ju ku be batonya thu ipien ku wa tiprang di ban yaro di ban ai ya ka jingduai markaliang krang ba ha kumah ka de kaca kalong berito piele election para kasi nga hangtei nyupusan larpusan te ngandor kat berbiat kiseng bahalang mendai bapinran dina ba sumbola di polisian yokle kot sop ya nga kitu ki isu benadu kiri kiseng bahalang kilidar ki bala keren hang de mo batitos kini isu kot sop ini song discuss dan kamu nyara aja jeng tiak mudi ru nyara abek jatuh nama kadang don ke program te ngasuya nagaliang ngojonga te gaji hikai hi golong ba kepada kamme ada jeng duai but syua hadin menglaki na jeng tiak ngin duai but syua begin tiak jeng duai te kepada sa jeng imjongi don kam tang jeng duai mar kaliang mo te nagaliang jongarang okit bok reng happy ba wal bat rani perlok mo ba la simti badon agak cuci ban mi no te ni dia don rekan hi ni tribe te wanra iginu ki issues kepada central government ngahi at my level marwai ngan suy thu yo pinga marwai cedel hi ikam jo bin rio ngade mjudan te bangadi u BJP batanga yo lat ban rung tengah yakran ni hai buar pijui hai buar lunli BJP meling aprasang hi tang ba ndaya bun tu ya sengam ya ngarum ya sengam teto piatip ngangam de emeli batu te idon ini tulop pi ngigum emeli papindup tip ngio arlak lai hajar cipenai arlak lai hajar jadi ini ngalum ngai lum kum kerja charitable fund nomor bayi kudim jonga di betray office te somehow manage tiada kali yang jongaru ngala contribute manusia silak mo ngatu bayar tu hok bet silang ala ai ban mentarungan ai silang dia mendai dekat pisatu kadai naga tulop MLD tak boleh sibun boleh jongjing stand kurku ingi barok boleh